Kuma video leh pugo. Assalamualaikum saudara. Pu apa? God kenong tukok tu hathe semua berhala adu mah. Simban. Emang saboh itu video si cekok. Tulung perte hathe semua berhala adu. Tapagah hawa kelembutan hana se tapagah hawa ngurung zalim sedram tua. Ngon urung zalim hanya tapagah hawa dengan kelembutan. Ngon urung zalim talawan jih nyan ke lagi lu lawan. Ya, nyan cara lawan urung zalim lagi nyan ji. Yang karena urung zalim nyan menyat pegah haba dengan kelembutan dengan urung zalim, maka hana idingo urung zalim nyan. Nyan be tapegah kita nyo ulama yang betul-betul ulama yang taat kepada Allah mesti menyo kecegahkan urung zalim nyan. Hai dengo sit. Nyan. Nah, hai dengo kiban sit. Dengan cara talawan awaknya nakeh ngon tatena madi. Ya, hana pun tak pegah haba kelembutan. Ngengau urung zalim, ngengau urung tipe bangsa Aceh, ngengau urung pancur akidah bangsa Aceh. Jadi pepu tak pegah haba kelembutan. Dan Abu Syifi hana di mendakwah. Ya, lun hana lun mendakwah. Andai saja lun mendakwah, ya lun bahas kelembutan, lun pegah haba berlembut. Ya, nah, yang menyerta mendakwah karena lun kon lun mendakwah. Lun nak lun lawan kezaliman para ante yang jemot lih punggung ibu pertiwi yang kadu ke bangke yang ke awaknya lun lawan. Yang maka hana lun perlu pegah haba kelembutan dengan awaknya. Karena awaknya lebih bangsat daripada Yahudi. Yahudi, kafir Nasrani maupun Israel. Israel hana dipoh bangsa dro. Yang lun pegah awak urung dro hana dipoh bangsa dro. Memang awaknya kafir. Tapi awaknya dilindung bangsa dia. Yang dilindung urung droi si Israel kafir laknat tilahnya dilindung urung droi. Tapi Yahudi Aceh. Lun pegah laju Yahudi Aceh. Yang toh Yahudi. Nanu tu Yahudi yang toh. Yahudinya nakeh yang ante yang kau bekerja sama. Dalam ibu pertiwi yang kau menyerah Haji Noah, yang kau anyan Yahudi. Hana pu segan-segan ni non pekafe urung yang ka betul-betul yang ka zalim. Kaduh nekalon. Lahir nekalon sedram tuah. Puyau memang ya. Hanjit pegah kun kafe kuri Islam ya. Hana lon bentah cit hanjit tahun ke kuri Islam kafe. Ya. Di segi toh hanjit tahun. Di segi urung Islamnya betul-betul kokoh taat kepada Allah, hana gejak mentaboh dro dalam bingkai ibu pertiwi dan hana gejak metuhan ba undang-undang dasarnya. Nyanyo dahsyat tu. Tapi kafe dro tu. Tapi yang lon kunyan perute ante yang kaplikot. Perjuangan indah tu. Yang kekawannya yang lon kun. Hana boleh lon kun kurung malim. Kurung malim, kurung taat kepada Allah, kurung soleh, hana boleh lunjakun. Ya, hana boleh longkun. Yang boleh longkun urung zalim dan urung yang bila urung zalimnya. Yang boleh longkun, ilon hana boleh lunjakun ke urung malim. Ilon kurung malim lempah sayang. Lempah cinta, lempah sayang ilon ke ulama. Tapi yang tahu ulama, baik ulama-ulamaan. Ya, menyomoden ulama-ulamaan. Nyan Abu Syifi hana laju gaya modern ulama su yang kan. Nyan hana laju buat loan nya. Nyan hanjit tak sayang dan hanjit tak kasih dengan urang lagi nyan. Nyo dunia kerap akhir tingkum dua hai sedalun yang bahagia. Nyo dunia kerap akhir ramai ulama jahil yang dong atuh pintu penguasa nyan kalon gedron. Nah yang puaje pilpres, nah ulama sambut penguasa zalim, macam-macam lah kejadian kali Aceh kan. Maka pakon hancur generasi Aceh, pakon hancur rakyat Aceh. Dikarenakan rusak rakyat, dikarenakan rusak pemimpin. Rusak pemimpin dikarenakan rusak ulama. Rusak ulama karena hana kepekang hukum pada Allah. Maka rusak ubina rakyat. Ya, jadi hana tercegah kezaliman yang kemungkaran yang di bumi Aceh yang hana pun tajak melumpur syariat Islam akan kokoh di Aceh. Hana pun tajak melumpur syariat Islam yang kafah tedong di Aceh han berlaku sedram tua. Han berlaku laju.
Hana dusta pu yang lun pegahnya. Han berlaku. Kiban cara dicok ipukong hukum syariat Islam. Syariat Islam dipukong tapi awaknya dihukum bak berhala. Menang cit. Ada nama so yang kena yang pebut kesalahan yang dihukum diurung ile. Onyo anu pejabat je. Onyo anu isi je, onyo anu bupati je. Hai cegah. Nyo inong PC. Pegak but lah. Hai cegah. Tapi menyo rakyat jelita yang biasa yang hana tetong pegah cik di pemalai bangsa tu. Di pemalai tu sedam tua. Ada tedong WH pap mai. Lun pegah. Di pedong Satpol. Yang Satpol PP. Yang kondilanya bangsa Aceh. Dijak larang urung mita rezeki. Jadi mio dilarang urung mita rezeki pat bangsa Aceh kena yak mita rezeki. Dengan alasan semak. Ya. Kemungkinan menyena urung mekat kadang Satpol PP haram jadahnya kadang dengan alasan semak. Semaknya hana saboh. Hana saboh hal. Habis dimekat kolek peng si puluh ribu sapo. Ba urung mekatnya. Jadi minta urung you pilih. Lagi nyan mentong kaluh selesai. Pu yang tak larang urung minta rezeki demam binai jalan. Nyan ban pas Satpol PP. So bayu binatang Fir'un haram jadahnya. Barakon hana dia Aceh. Barakon urung minta rezeki pat-pat mentong yang jet gelung lapak gelung laju minta rezeki. Tapi Jino luh tacok luh diterima damai MOU leperti antek pang tibang yang ka menyerahnya. Maka sangat menzalimi itu bangsa Aceh lun. Sangat hancur ada-ada lun. Neperli akidah umat Islam di Aceh netem perli. Netem pegade iman demi proposal, netem pegala akidah ni. Demi tahta, bersanjung oleh pemerintah, bersanjung oleh penguasa. Ya. Jadi wate tak pegah kerana pegah abusi. Urung kadi bayi le kafe, urung caci maki ulama, urung hina ulama, nauzubillah min zalik ya Allah ya Tuhan lun. Nepupah sekian halun kejikun ku ulama warih Nabi. Ku ulama warih Nabi yang taat kepada Allah. Yang betul-betul mantong ke pekong. Hukum. Yang betul-betul. Atih garis gemejak. Halun kejut khun ku ulamanya. Halun kejut khun sedam tu. Maka wate tak pegah lagi nyu. Karena pegah habusi urung dibayi li kafe. Kaji ke Kristen. Kanyo. Macam-macam na tuduhan kelon. Tapi hana pupu. Padahal menyolon cek nyan lah. Menyolon cek syahadat urung Aceh ramai yang hana jelas. Yang syahadat urung Aceh. Man dia pegah lon kafe di sini. Urung Aceh hotel ke musyahadat. Nan giban urung Aceh musyahadat. Nyolon pegah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kanyo. Awate genit. Bit-bit lon saksi. Hana Tuhan yang lon sembah. Melainkan Allah. Pani nagi sembah hadro ke Allah. Allah nagi sembah hadro. Allah kon berhala. Allah kon patung. Allah kon patung. Jadi nagi sembah hadro ke Allah. Geyu ibadah. Yu ibadah ke Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, bit-bit lon saksi. Hana Tuhan yang lon ibadah. Selain kepada Allah. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi, baik tagai-tagai, urung drone nejak pekafe lun. Nembunuh syahadat ilai. Karena Allahnya hana giu sembah. Allah kon makhluk. Kon berhala. Jadi sekolah urung drone nejak pekah lun ke kafe, lun lafazkan syahadat. Baik sembarangan urung drone. Ni apa gah lon urung dibayar di kafe kulawan ulama. Memang ya lon lawan ulama su. Lon lawan ulama su. Menangsit lagi pegah dipegah le si Imran lon urung lemboi juara sad tu mana? Ya. Juara sad tu mana? Dia saya lain pi juara sad tu mana? Cuma hana deh. Ote ante pale hidung ote telepon lon ote dituna kiang nyamu macam-macam sung kilong. Adi lon sengap lon diam diri. Nyan hana record.
Watelon serang balik tu mana yang kemasa rekod. Jadi yang lemah pukoi ma di ke yang tegar tu mana. Parai perti anak-anak bajing anak-anak yang pajuh peng harum dum yang pun tenak lon. Ilon hana pule ku hun ke bangsa Aceh. Yang lon hun nak ke kurung zalim. Kurung zalim yang lon hun. Kula masuk yang lon hun. Ke penguasa zalim yang lon hun. Ke pengkhianat bangsa yang lon hun. Lon hana pule lon jak hun ke bangsa Aceh. Tapi bangsa Aceh lagi-lagi pukoi ma hidung. Yang perti anu korupsi anu pajuh peng harum dum ya. Yang kawaknya yang tenak lon, yang kheng ke lon. Yang keperti anu nyandu mah. Anu raya ngompeng harum dum. Maka diikut ulama-ulama pahala riba dum. Yang kenyang. Pehan sungguh teman baik jak beut dintat beut kedeh bak-bak ulama zalim dum. Ino yang ramai anu dayah anu korupsi dum bak-bak dayah raya dengkum tuah. Yang bak dayah raya got tajai anu korupsi tu anu pejabat pajuh peng riba, pajuh peng fakir miskin tu. Jai tak bak dayah. Munyo bak dayah ubut. Sekedar lagi kita nyu rakyat biasa. Karena pakal lun begah lagi nyan. Karena munyo gintat anu beut bak dayah raya yang put. Terutama sekali wang muka padum. Wang muka 5 juta. 6 juta. Hal lewat dengan 6 juta je tambah 5 juta tu berarti yang merumpak kursi. Yang bak dayah. Yang bak dayah yang berfasilitas rumah sekolah ka. Menancit bak dayahnya. Ino na yang peharum makanan bak dayah. Yang menyona anak murid tebit kedeh kudaya sama langa, dayah mudi mesranya ulun begah. Yang dayah mudi mesranya di peharum makanan. Ka pegah bisnis ino, ka bisnis lam dayah. Bisnis. Jadi baik ni kira le urun dro nu syedra metuah dajanya pejabat mentang kan. Dajanya lam dayah ramai tak ka daji. Yang daji ramai tak ka lam dayah. Dajanya hana mecih urung mudasi, hana mecih urung kerja bak pemerintahan. Dajanya jai tak ka ino. Na yang senang menyo mate urung, na yang cemburu. Menyo dayah tedong rata sago. Wate masa Nabi SAW dia buka tempat ibadah rata sago. Tapi na ulama zalim yang cemburu. Yang cemburu jika na dayah saboh-saboh kampung na heboh dayah ataupun dua yang cemburu. Karena hana customer kurung anak murid. Jadi menyoka kurung anak murid, ka kurung customer, ka kurung peng. Kahaya tak kai no kalempah canggih. Kalempah canggih jino bak digula, bak beut. Jadi di saat wate abusi pegah, karena pegah abusi. Macam-macam. Tapi hana apa-apa. Lon tetap lon terima dengan karena Allah. Jadi dalam halnya pakon bangsa Aceh. Jut ke hancur lagi nyan. Jadi lagi lon pegah bunuh. Rusak rakyat karena rusak pemimpin. Rusak pemimpin karena rusak ulama. Rusak ulama karena hana gemuh hukum. Bah hukum Allah. Jadi maka rusak. Ini jut kias merangkapan. Kepu teman. Ada jut panjang kejap beut. Ujung langit kedeh kitab gebut. Tapi yang toh saboh ulama Aceh jino yang paharum hukum berhala tahun. Nah. Cuba fikir dah. Jadi hana suah terapkan syariat Islam menyomentong nemu hukum hukum berhala. Perle syariat Islam berkokoh hasyiram tuah maka nekalung si Malik Mahmud Al-Haitar. Nepinah kedeh anteknya saboh alhamdulillah Acehnya makmu. Alhamdulillah Acehnya tengok je teduk muafakat karena punca berdasarkan bud anteknya dengan si Malik Mahmud dengan si Zaini Abdullah. Awalnya yang rancang di Eropah di sini. Yang tak ti politik mandum dikhianat gop, difitnah gop, dipoh bangsa Acehnya awalnya memandum. Mandum awak si Malik Mahmud Al-Haitarnya nan. Karena ji anu darah bui, anu ti Mahmud, anu darah bui je tak laju. Lon kerja kun anu darah bui ji. Pakau lon pegah lagi nyan karena ji. Lebih Yahudi daripada urang lain. Maka lon pegah lagi nyan. Karena ji urang poh bangsa Aceh. Nyawang bangsa Aceh buat anu bajing nyan payah ditanggung jawab. Payah ditanggung jawab tokoh-tokoh Aceh yang kali dipoh maupun ditimbak sedih di Malaysia harus baik ditanggung jawab dari binatang antek Yahudinya. Termasuk Tengku Abdullah. Tengku Hasan Ditiro. Yang termasuk Tengku Hasan Ditiro Hasyidra Mutuah. Mantongna saksi udip. Termasuk Tengku Hasan Ditiro yang diracun oleh binatang yang baik hanana depu oleh urung drone. Untuk direbut jabatan sebagai wali Nanggro.
Behan anu tu tati politik haram jedahnya. Yang ji anu gedidi le Tengku Hasan ditiro. Yang si Malik Mahmud nyan. Tapi di tem khianat dro Tengku Hasan ditiro. Dan di tem fitnah. Urung yang betul-betul. Atih genarih perjuangan. Aceh Merdeka. Di tem khianat le anu bajingnya. Jadi dirancang untuk dipubruk bat Tengku Hasan ditiro. Dipubruk pulan, dipubruk pulin. Ya. Karena anu bajing, karena berdasarkan dari anu bajingnya taktik politik untuk dikuasaan negara dan untuk dipajuh peng bangsa Aceh untuk dikut harta orang Aceh. Ya, nyan si Malik Mahmud nyan nak urung pehancur agama Allah diji. Man urung drone mantang neng geh kalage Jawa pajuh gutai ya urung drone hote terpegah hai siralun bengeh ne kelun. Wate busi bahaskan, pegah busi ka begana, busi ka begitu. Tapi hana pupusit. Lon tetap lon trimong. Yang zalim tetap lon lawan dengan karena Allah. So mantong yang kamu menzalimi itu bangsa Aceh lon. Tetap lon lawan. Karena Allah lon pegahnya. Lon hana pelai yo keperti ante bahpi rakyat tak jabatan di Aceh. Bahpi dijak luar negara. Bahpi dikeliling dunia. Yujak kena merumpuk saya kena bak lon. Menyuawaknya nakreh. Mungkin awaknya nak bersekutu dengan penjajah Jawa dengan Jokowi kadang. Kena jak cok lon puwa kena Aceh. Go ahead. Come over buddy. Kayu ba laju. Kayu ba Presiden Malik Mahmud kayu ba laju kena. Berangkas saja kayu ba kena. Ada menang Prabowo berusaha bak Prabowo bajingnya piji kayu ba. Kayu jak cok lon kena. Nyawa busi pegah apa? Busi. Setiap dipegah apa ditanggung jawab. Hana lagi antek lain. Kawar mantong yang berut mag. Perute minta viral sebut nana busi. Pula puah hati ke perte haram jadah antek PKI Yahudi kalau. Perte hati PA. Napuah hati ke. Napuah hati ke wate kutuna ke yang berut mag. Maka ka didik, ka jaga, ka sayang bangsa Aceh lun yang pap ma ku baik mada kacok demi MOU haram jedah. Mada kacok demi MOU. Ngong kelompok sakai ngong keprut ma ku, ngong prut yah tuan ma tuan ku. Ka betul. Rakyat Aceh ke hana ka sayang. Anu syuhada hana ka kasih. Pap ma ku haram jedah awakah pian bajung gelap. Cukup Yahudi buat awakah. Awakah awak poh bangsa cik IPA. Munyo jamun dijajah di Jawa. Tapi jino le kacok demi MOU yang pap ma ke mutamah berat menjajah tu bangsa Aceh lu. Wate masa dom. Urang Aceh mentong taat kepada Allah. Mentong jak-jak tu masjid. Tapi lu dicok demi MOU. Hancur tak ka bangsa Aceh. God perang maka God perang di Aceh. Munyo perang di Aceh urang taat kepada Allah. Urang tos masjid. Munyo perang di Aceh. Tapi munyo damainya urang bebas. Bahpi lon bangsat cit urung. Nyo lon pegah laju lon paleh cit urung tapi kasep. Hana masale. Nyo dunia kerap bagi. Baiklah ni jajah hati bangsa lun seram tua. Baiklah ni jajah hati bangsa lun. Pe galak perang lo. Menyo galak perang hana pupu tak pudep musim perang. Nyo panyo cayan berkah. Wallahi lon pudep perang menyo dia Acehnya. Hana dekabo lun pegah apa? Pupule surat kaleng. Nek surat kaleng lun pupo. Nyo cayan roka lun pegah apa? Pule perang dak pegot perang. Hana perkara. Pule damai didik jaga bangsa Aceh lun. Rebut kemerdekaan Aceh dari penjajah Jawa berhala. Baik nepke hana bahpih ka dikoh budenya. Hana seberapa dikoh. Yang ka dikoh leperte antek penjajah yang ka menyerah droi bak Jawa Hana seberapa. Tapi mantong na lain alhamdulillah. Menyo perang dak pegot perang hana pupu. Kanto PA le tu peduk pang na itedro nam brut mai. Yang menyo perang kelinyo na sang. Yang menyo pegot perang kelinyo kon ngon tipai le pihak lawan le antek yang ka menyerah dro bak Jawa. Berte PA nya pihak lawan ni le PNA pihak lawan kon Jawa le pihak lawan. Karena ini yang jajah bangsa Aceh dro. Maka pihak lawan bangsa dro. Ben beke deron kiban bangsa Aceh nyan ka asli darah Aceh kadang bijeh pang tibang dum nyokon bijeh pang tibang han khianat bangsa dro. Alah Syedram tua. Jadi Syedram tua Syedralun yang mubahagia nelawan si Malik Mahmud nepinah kedih singkirkan kedih antek Yahudinya.
Yang darah buinya pinah gedeh di Serama Mekah bek sampun menajis tanah Aulia bah. Yang si Malik Mahmud. Tolong pinah gedeh si Malik Mahmud. Tolong pinah gedeh ji hana sepantas ji diduk ke wali nanggro mengfatihah hana timang. Fatihah hana timang ilong kutem mencocok ayat menyong si Malik Mahmud haram jedahnya menyobak but. Kutem mencocok ayat menyong antek Yahudinya. Karena peduk ke wali nanggro daju haram jadah daju oleh botak yang awak blow barang yang di Malik Mahmud Al-Haitarnya nan. Awak blow barang bekah, awak blow barang cu. Behana na depu. Kali pegah dro. Kuasaan ditiro. Gedidi anak bajingnya. Anak bajingnya. Badeng kuasaan ditiro yu didi. Jadi pertama ideologi Aceh keharam jedahnya. Di saat kamu form maka dikhianat draw ketengkuasaan di draw. Dikhianat tuahnya kajit ke ono yang boleh abusi bahaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.